Siyalibingelela njalo bathandekayo kusifundo sethu saleli ikota isifundo sesi-10 setshumi okhuluma lani ngumfundisi uG Mlilo inxusa abangane bazivese. Salibonani isihlobo esithandekayo sisamukelana kusifundo sona lesi sibonga uNkulunkulu osigcinileyo phakathi kwalona leli viki sicelayo ukuthi silalele sizwe kubana inkosi ithini ngathi. Okhulumayo Elder Amos Mafora. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyalibonga njalo elinye ithuba esesiliphiwe nguThixo ukuthi sifunde siqedisise intando yakhe insuku zisiye emaphethelweni. Sengathi singabusiseka siphathiseke phakathi kwenhlupho siqinisele inkosi zifike. Okhulumayo nguMisisi Esimhlanga kasicimezeni sibe lomthandazo singakangena esifundweni sethu. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini kalihlonitshwe lidunyiswe igama lakho. Nansi isifundo esifanele ukusixoxa ngayo nale ikuseni sicela ukuthi usithungamele ngamandla kamoya oyingcwele. Sinxusa ubukhona bakho sengathi ungaziwa njengenkosi enakayo. Isifundo lesi sithinta ukuthi sibheke ngakuwe phakathi kwezinhlupho imililo yakho konke okusihlukuluzayo. Sicela ukwelapheka ngasona lesi sifundo siqinisele silinde uJesu azafike. Ngayo uJesu siyabonga, amen. Amen. Siyabonga abathandekayo njalo silokhu samukelana kusifundo esesihloko Ubumnene embizeni. Indaba yembiza asikasuke kuyo. Indaba yembiza sibongela ukuthi singena kuyo sino Jesu Kristu. Amen. Akusifundele uMateyu 5 ivesi ka5. Uvesi ngu5 kaMateyu 5 ithi babusisiwe abathobekileyo ngoba bazazuza ilifa lomhlaba. Siyabonga le version ithi babusisiwe abanjani abathobekileyo. Enye iversion ithi babusisiwe abamnene kunjani ngoba bazakudla ilifa lomhlaba. Kambe singacaca kanjani leli bala elithi omnene kumbe othobekileyo licaca kangakanani? Ngonjani umuntu ochazwa ngokuthi uthobekile kumbe ngomuntu okuthiwa umnene futhi emnene esembizeni? Ngithathekiswa indaba yembiza kokuqala. All right. Isihlobo esithandekayo kuyona le kodwa silokho siphakathi kwezinkinga sisembizeni kuyachisa. Kodwa kuleli viki iemphasis ethi sekuthini ukuchisa usitsha kunjalo kufuze ube mnene uzehlise ubekezele phakathi kwezinhlungu ezinjengazona lezi. Ukuba mnene isimo sika Jehova. Nhlanganisa le text ivesi esifundileyo uthi laba abamnene umvuzo wabo kungumhlaba baza kuvuziswa ngomhlaba. Nxa kulolutho uKristu ebelukhangelele yithi yikuthi sibe ngamakholwa sibe ngamaKristu amnene athi loba kunzima bazehlise kungangale kokuzehlisa ukuba mnene. Siyabonga umaforo nxa ethinta ukuthi ukuba mnene ikuvuma ukuba sebuhlungwini ungaphindiselanga. Yes. Wale ingaphakathi yakho ingavuthi ngolaka yikho kuba mnene. Kwesinye isikhathi ingozi esilayo mfundisi siyacabanga ukuthi ngimnene ngesizathu sokuthi ngithe ngisebunzimeni lobo kangisenzanga ngalokho ede ukukhangelela kodwa ingaphakathi yami iyabe kadilimele. Kodwa osivezela lapha kahle isifundo uthi ubumnene kuyikungalimali la ngaphakathi. Ungafunda iDesire of Ages nxa ekhuluma ngokuthi uJesu kazange aphindisele kumbe kazange athethise bheki lapho bemthethisa wale thobekile uthi even ingaphakathi yakhe kayizange ihluzuke kayizange yikho kwenza ukuthi ngaphandle yakhe ibe njengalokho eyayala ilokho ikhona injalo ithobekile. So uNkulunkulu kasisize sidinga ukuthi
uma for uthinta into eqhakathekileyo ukuthi lokhu kuyi attribute kaNkulunkulu kuluphawu lobuNkulunkulu so singakuzuza kuphela nxa sikuphiwe nguNkulunkulu sisodwa siyehluleka ikho mfundisi kusithi ujikijele nxa sokufikile nxa usubanjwe kubi kodwa uNkulunkulu nxa esinika inhliziyo yakhe sizakwenelisa ukuthobeka njengoJesu la nxa siphakathi kwembizo khonokho ukuthobeka khonokho ubamnene kambe ngaba yisikhali yini esinamandla okulisana lezitha zethu na kakhulu nxa usiba mnene nje umhlangeseke wakubika lapha kuyikubekezela iemphasis enzayiletha phakathi kobuhlungu uphoxiwe sibili ngibona iningi lethu kuyasikhutha ekuthini singakuveza engaphandle sizenza ngani siba mnene kodwa phakathi futhi ulenzondo futhi now ukuphendula umbuzo lo kuba isikhali esinamandla kakhulu kungufakazi wokuthi lo uhamba lo Jesu alright ngaphandle kwalokho kuba lendonsela ungekela ukuba lendonsela khonapho kodwa ngemva kwakhona njengoba sikhanyela abalingiswa abanjengoMose kuthiwa ebantwini bonke abaphila emhlabeni akulamuntu wayemnene njengoMose ukuba mnene lokhu kaMose kwesikufumana lo Jesu wayemnene so babili abantu kuphela ukukhulunywa ngobunene eBhayibhelini uJesu lo Mose phakathi kokuhlukumezwa ngabantu uMose wala elokhu emnene kazange aphindise kazange abuyisele kazange abafisela okubi futhi abantu ababemhlukumeza asikhangeleni esawukhangela njengamafitshane kuvikele eliza iviki lonke nje saliphutsha lapha sikhangela ubudlelwano phakathi kokuba sembizeni yohlupho lobunene sawungena senabe kulokho kabanzi esifundweni sethonesi siphakathi kokudabuka ngobunene bethu sephukile emoyeni singafakaza njani kwabanye abantu ngokunye sawuthinta lokho bathandikayo ubunene mpela bungaba yokuqina hathi ubuthakathaka bomuntu ongumKristu ngaziphi indlela nxa sikhala lesi sifundo ngokune kunengisa ukuthi sekuthinte phakathi kwalesi sifundo ubana ubunene kasobuthakathaka abathi khona iweakness hayi ubunene yokuqina asikuyindaba sekhwabo mfundisi bensithi nzavuza ngoba kwesinye isikhathi siyacabanga ukuthi ubumnene yibuthutha yes uzwe sibili abantu phakathi komumo bekutshela ukuthi ungabi isithutha ungavuma usenziwa kanje ngifisa ukuthi sikuzwisise ukuthi njengoba sekuthinta ukuthi ubumnene kungamandla kulendonsela kuyaveza ukuthi lo ohamba laye hayi inature imvelo yethu vele ifuna ukuphindisela yikho ama cultures kuthiwa amasiko ethu engathi afuna ukuthi umuntu nxa enziwe kubi kufanele ukuthi kanjani aphindisele kumbe izinto zenziwe zinjani ziqonde kodwa ubumnene abutsho khona lokho ngithe ngifunda enye indaba ithe ungakhanye ngani ufuna ukuphindisela uhlala lobuhlungu liyake likuzwe uzwe ngani la lo mphindiselayo lobuhlungu kabuzwanga ngendlela ekade ufuna ngayo so kusinike lo moya okungathetheleli kodwa nxa sivuma ukuthi sibe mnene kusinika ukuthula ngendlela kulimaza wena yes kulimaza wena so bebensafuna ukufithiza khona ukuthi uright sibili mhlawumbe ngani kukhanya kuyibuthutha kulabo ababhubhayo iningi vele umuntu omnene samthatha sithi alo isithutha kuba kahlakanipha udlisiwe but yikho okulamandla kunapha bona ngani kuJesu khonapha bemkhafulela bemthethisa ezithulele wakhanya ngani kakwaza kwenzayo wakhanya ngani uyisithutha wakhanya ngani kamela amalungelo akhe ubunene bunjalo kwesinye isikhathi uyekela nalokho obekungamalungelo akho kudlule ukuze nginqobe othile abuye laye asindiswe kujule kakhulu bekukhangelelwe ukuthi ngabe siyakukhulekela sikukhalele sikuloyise lokhu lesi simo sokuba mnene
akumfundele uHezekiah ngo24 ivesi ka 15 usiya ku 17. Sikhangela futhi ubunene ubana buthatha ndima bani sisiya phambili. Siyabonga ithi lapha verse 15 ilizwi lika Jehova lafika kimi lisithi ndodana yomuntu sekuseduze ukuthi ngokugalela okukodwa nje ngisuse kuwe intokozo yamehlo akho kodwa ungalili kumbe ukhale loba wehlise izinyembezi ububula uthule ungalileli abafileyo bophela iqhiye yakho lamanyathela akho ezinyaweni zakho ungambozi ingxenye yaphansi yobuso bakho loba udle ukudla komkhuba wabalilayo ngakho ngakhuluma labantu ekuseni umkami wafa kusihlwa ekuseni kwakusisa ngenza njengokulaywa kwami abantu basebengibuza besithi kawuyi kusitshela na ukuthi izinto lezi zilani lathi ngakho mina ngathi kubo ilizwi lika Jehova lafika kimi lisithi chono endlini kaIsrayeli uthi nanku okuchiwo nguJehova wobukhosi sekuseduze ukuthi ngingcolise indlu yami engcwele inqaba eliziqhenya ngayo intokozo yamehlo enu into eliyithanda kakhulu amadodana lamadodakazi eliwachiyileyo azabulawa ngenkemba njalo lizakwenza njengoba ngenzile kaliyukumboza ingxenye yaphansi kobuso benu loba lidle ukudla komkhuba wabalilayo lizafaka amaqhiye enu emakhanda enu lamanyathela enu ezinyaweni zenu kaliyukulila kumbe likhale kodwa lizacikizeka ngenxa yezono zenu njalo libubule phakathi kwenu. Siyabonga. Ngifuna sikhangele umumo singakakhangela okunye kunengi ngomoya wobunene ngomoya ukuthobeka asike sikhangele umprofeti kaNkuluNkulu sizwane ngale indaba eletha ubuhlungu sizwane ngale indaba. Yabona lapha sithola okwakukhanyelela ukuthi wenziwe umprofeti kuphikisana nemvelo yethu usefelwe unkosikazi wakhe uyatshela ukuthi uza kufa kodwa ungadlili la kanye wafa wangakhali uyabona uNkulunkulu akuvezayo lapha ayifuna kwenzakale ukuthi nxa singena ezimeni ezithile ezijiyeneyo singaziphathi ngendlela ekhangelelwe sibuyela kulokho ukuthi ukuba mnene lokho kanengi vela kukhangelelwanga ukuthi umuntu abe mnene njengoba sathi ukuthi kungani kuba yibuthutha uthi indlela oziphatha ngayo ube lesimilo sasezulwini isimilo sika Kristu ngokwakhe uthi uphakathi inyama isithi wenze ngalindlela uphikisane layo okwachiyo nguPaul uthi hayi ngiyawudinda umzimba wami mina ngifisa ukuthi ngabe ngiyenza lokho kodwa ngingabi njani ngabe ngisakwe so asifundiseni imizimba ithobele intando kaJehova ebese sithi khona lokho kwenziwe nguEzekiah isizwe sakweIsrayeli zangena phakathi kwakhona lo kwezika izinhlupho ezithile kodwa lani lingakhali yes indaba enzima ubonani ukuthi njalo wesechiluma 4 indaba enzima kakhulu sifundani ngendlela uNkulunkulu afuna naziveze ngayo esebenza omunye umuntu ngendaba ebuhlungu. Ngicabanga lesihloko esisiphiwayo lapha mfundisi ukuthi sinkwa esephuliweyo lewayini elitheliweyo right ngithe ngicabanga ngewayini ukuze libe liwayini elithelwayo kufanele likhanywe ama grapes kumele acrushwe so uNkulunkulu lapha simbone sebe evuma ukuthi uHezekiah kakrushwe ukuze impilo yakhe ibe yisibonelo koIsrayeli ngifunda ukuthi kulezinye izinto esingena kizo zile uNkulunkulu lenjongo yokuthi mina indlela engizakwenza ngayo njengomafiorethe kuyabe kulendlela ekhangelelweyo kodwa uNkulunkulu lapha uthi ungenzi ngokukhangelelwe ngoba ukhangelelwe ukuthi ungafelwa khala kodwa uNkulunkulu ufuna ukusifundisa ukuthi kulabantu abasikhangeleyo afuna ukuthi ngathi bafunde isifundo ngaye
ngoba lapha bekufanele uNkulunkulu aziwe. Uverse 24 wakhona uthiwa uHezekhaya uzaba yisibonakaliso kini. uHezekiel uzaba yisibonakaliso kini. Lizakwenza njengoba enzile. Nxa lokhu kusenzakala lizakwazi ukuthi mina nginguJehova wobukhosi. So uNkulunkulu uyavuma ukuthi izehlakalo zempilo zethu zibuhlungu zinjalo ngiphakathi kwembiza. Umafore ngikhangele afunde amazingcono uNkulunkulu ngokukhangela mina ngibekezela ngiphakathi kwenhlupho. Oswald Chambers uthi kufanele sibe yisinkwa esihlechuniweyo kanye lewayini elithulelwe phansi belichithelwe phansi belithelwe phansi kwabanye. Ucabanga ukuthi utshoni ngalokho ukuthi unjengesinkwa esihlechuniweyo abanye umbe iwayini elithulelwe abanye abantu phansi. Abona mawusuhlephuna isinkwa sesimele sidliwe. Nxa uthulula iwayini simele nathwe. Akutsho Chambers lapha yikubana simele siphatheke kumbe simele sisebenzele abanye abantu to serve. Sinikezwa lapha umzekeliso kaMose. Ngithemba uyakuzwisisa ngcono mfundisi. Nxa uthungamela abantu akulanto enzima njengokuthungamela abantu. Inyamazana zingcono kakhulu uyakhwaza zizwe. Umuntu yathi uyakhuluma la ucabanga kwakhe. Uthiwa uMose wathi bathungamela babekhuluma kubi ngaye bemnyeya bemsola konke lokho. Kodwa uMose uvezakala emnene besenza njalo wayebabekezelela kazange aloyise lokubaphindisela. Sinikezwe lo mzekeliso kaJosefa ukuthi izinto zingahambi kuhle labafowenu wena ukwazi ukuthi ngiyale umlimi ukhulume lami ufisela ukuthi kuhambe kanje abantu basole bahleke futhi ngakho uzenza abantu. Mbona abathungamela abanengi abangabafundisi abadala benkonzo kunengi abangena kikho besolwa umuntu njalo vele. Kodwa kukhangelelwe thina njengabathungameli ukuthi hayi ake ndibe mnene libekezele lingaphindiseli and serve lisebenzele abantu ukuthi basindiswe ngendlela uJesu ayiyo yona. Uthi baba bathethelela abakwazi abakwenzayo besenza ngabomu ungathatha ukuthi bayazenzisa abantu akusasebenzeki. Isehlakalo sika Hezekiya sasiletha sifundo bani kuIsrael lakithi lamhlanje ungatsho usukela kulwana umbuzo wokuqala. Siyabonga isehlakalo sika Hezekiya mfundisi engufundayo ukuthi kuthiwe sasiyi theater. I-theater kuyini mfundisi? Singakubeka sithi indawo yokubukisa. Yebo. So kwakungani impilo kaHezekiya iba ngumbukiso. Kungani uNkulunkulu uyashowcase ngempilo kaHezekiya. Kufanele ukuthi uNkulunkulu ayaziwe. Uyazithi ngithe ngikhuluma ngendaba yokucrashwa kwama grapes ukuze kube le wine kumele ama grapes abucuzwe. And i-process yona leyo ithi ukuthi kakulula kabe kungalula. Ngize ngicabange mfundisi ukuthi ubuthinta ukuthi kuyini imeekness iyenzani sathinta ukuthi iyafakaza njengoba impilo kaHezekiya kwamele ifakaze. Kulamadoda endulo enyake ngithi nxa sifunda imbali yebandla leli ngiwathande ngiwamangale ukuthi oJerome ngesikhathi se-dark ages beni baba ngama-theater abantu ngabo bephakathi kwembiza impilo zabo zokuqinisela ebuhlungwini John Huss kuthiwa babehlabela bephakathi komlilo. Ngeke ngabukela enye ividiyo kaJohn Huss ukuthi istake safakwa laphana abapriest begcwele kwabe kuthiwa Huss uchono retract wale ukuthi izinto lezi uyazikholwa ukuthi uNkulunkulu nguye uNkulunkulu futhi uJesu nguye ummeli wabantu. Kuthiwa uJohn Huss wathaya kwenza ukuthi nginjani ngibuyele emuva sengule bengiyibukela mfundisi ehamba eqinile ewalker thole siyemlilweni bafika bambophela umpriest wafaka wathungela umlilo wahlabela waqalisa ukuhlabela uNkulunkulu ngisize tshengisa abantu labo ukuthi wena ungubani. So uNkulunkulu uyavuma ukuthi singene emlilweni ukwenzela ukuthi ngalokho ngobumnene bethu phakathi kwenhlupho abantu bamazi ngcono ngoyikhwede kutsho kuIsrael ukuthi lizakwazi ukuthi mina yimi uJehova. Yes. Umbuyisela kusihloko sekota lonke.
nxa uthinta uJerome behlabela uHasi behlabela omnye khuleka omnye ehlabela phakathi kwesithanda somlilo ukuthi akulula ukuthi ngakwenza lokho into ingadlula phansi kweziko so lalalanga nxa nganti ngithi so inhle mbaleke okuzwa wathi mo usidla inyama yami khangela futhi mfundisi uthi ingqondo yomuntu ibicabanga ukuthi nxa ede ngihamba lo maforo kumbe sibathathu la nxa libona mina sengibulawula lokho esikwenza namuhla okade kukhangele ukuthi lingahle libaleke lani kodwa kuthiwa the more babebulawa the more abantu babe sibabanenge abamamukelayo uJesu kusitsho ukuthi impilo yobuhlungu lokuba mnene phakathi kwenhlupho ilamandla okufakazela uNkulunkulu ngize ngikhumbula uPaul yazi enye indaba nithe ngifunda indaba kaPaul eseseRome esebotshiwe kuthiwa wathi efika egqoke ama-leg iron ibandla lakhala lamamwe kodwa kuthiwa esephiwe ithuba lokuphumula laphana ndikazange ahle afike esephiwe ithuba laphana kuthiwa waqhubeka echumayela ivangeli yikho ngelizwe lilamandla enjalo ebotshiwe abantu bamangala so umoya kaNkulunkulu wathinta Onesimus ngabanye ukuthiwa baphenduka ngokuchunyayelwa kwelizwi umuntu ephakathi kwembiza echisayo so ilizwi leli ukuba mnene mfundisi kuyamandla okudonsela abantu kuNkulunkulu abantu bayabona ukuthi hayi indaba leya so ordinary indaba yesiphambano ilamandla okudonsa abantu so asivumeni uNkulunkulu lesiphathisa ukuthi impilo zethu zibe yibufaka zibe ama theater ukuze abanye ngokubekezela kwethu enhlupheni kumbe ngokuba mnene bamazi ngcono uNkulunkulu so bengisathi ngithi mina akutshoyo ngikubona kufakazeka ukuthi ukungena emlilweni ovuthayo konke akutshiloyo ongeke wakwenza ngakho amandla kuphela ngapha bona uKristu ungenelayo kuleyo mbiza yes ufuna ukukhuluma hayi I think kuyacaca asisebenzeleni sisithobele intando kaJehova kukho konke simfuze kuzasenzela kahle kungaba sixoxa nje silapha uphakathi kwale imbiza mhlobo othandekayo yokwaphuka kumbe yobunzima kumbe masinyane nje lolo hlupho luza njani luza kuthola uzibonisa uphakathi kwembiza kathi esikawukho phakathi kwaleyo mbiza impilo ilakho ukusingenisa kunkambo yokwaphuka kunjani yiziphi izifundo esizitholileyo kambe umphefumulo wakho owaphukileyo ungasetshenziswa njani yinkosi bana uncedise abanye abantu njengaboHasi njengaboPaul kunye labanye abanengi abathi phakathi kokuhlupheka umuntu wabona usindiso eyakho impilo ngenxa njani abanye abantu lo ngombuzo engifisa ukuthi wena ongilaleleyo lathi silapha sizibuze sinjani futhi siziphendule ngoba inhlupheko zonke lezi gazi landabona zesidilizela phansi abantu bathi nezosikrasha kube zisiqinise lezi zinhlupho akungifundele uExodus ngo32 verse ka11 usiya verse ka 14 ithi lapha kodwa uMosi wacela umusa kuJehova uNkulunkulu wakhe wathi awu Jehova kungani ulaka lwakho kumele lulavukele abantu bakho owabakhipha eGibhithe ngamandla amakhulu langesandla esiqinileyo na kungani amaGibhithe kumele athi wabakhupha elizweni ngenxa yenhloso embi ukuba ababulalele ezintabeni abakhucule baphele ebusweni bomhlaba phenduka olakeni lwakho olwesabekayo uthambise umoya wakho ungalethele abantu bakho ukubhujiswa khumbula izinceku zakho uAbrahama loIsaka loIsrayeli owafunga kubo wena ngokwakho wathi ngizakwandisa inzalo yenu ibe ngangezinkanyezi zasemkhathini ngiyinike lonke ilizwe engalithembisa lona ukuba libe yilifa layo kuze kube nini lanini lapho ke uJehova waguquka ebubini ayesemise ukubehlisela ebantwini bakhe lapha sihlala noMoses encenga uNkulunkulu esiba lokuncenga umusa kaNkulunkulu kwakutheni awona nxa ulendaba enthathekisayo yona le elizwini lenkosi uMose
okwakwenzakile abantu abakaIsrayeli babenze isithombe benza kuthiwa kwento golden calf itholele golden. Yes, sebenze njalo uNkulunkulu uyathukuthela aloyise kubana ngibabhidlize laba bantu baphele kulomhlaba. uMose nxa kulento enzakalayo, nxa kule effort yake yenziwa kuNkulunkulu iyona le akhuze uNkulunkulu ukuthi hayi awuyikukwenza lokho uNkulunkulu. uMose kuba le experience efanayo futhi amadodana kaDathani, uDathani lo Korah bemsola uMose. Siba lenye experience futhi uMose esola ngudade wabo lo mfowabo uAaron lo Miriam bemsole bashaye ebulephero unyanga ubana uMose kunto zonke lezi ukuze wenelise ukuyancengela abanye abantu kudingakala ukubana ube mnene. uMose wayemnene uthe nanzelelo kwasekwenzakala abantu bonke laba babemele bafe ngezenzo zabo kodwa uMose uyabancengela uza aye yazi uba lengqondo kaNkulunkulu azathi uNkulunkulu kanti abantu bazakuthini. Akuthi ukuthi uNkulunkulu wayengela thando la wayelalo lapha kuvezwa lesimilo sikaMose uzathi hayi uNkulunkulu akuvumi ukuthi ubabulala abantu bazakuthini ngawo bese kuthi uNkulunkulu wasephenduka kulobo bukaye sefuna ukukwenza yiko nje i-effort lesiguqo esabizelwa uNkulunkulu waguquka kulobo bubi ayesefuna ukubenza. Mfundisi Mlilo abathungameli abaqotho bayancengela ibandla abantu besona bentula besiya khona ngani ube sesigabeni sokubancengela awuphonga ukuthi kabafe kababhidlizwe bayazenza uNkulunkulu wamnika ichance ithuba uMose wathi phela Mose abantu laba vele hayi balontame ezilukhulu laba wathi inhlembe baqede bonke baphele du njengako Abraham. Yes, wena senza kwenza ube sinjani esikhulu nansi opportunity enhle uMose uyayala uthi hayi kawuqhubeke ungoAbraham ngoba kade esingabe sithi babo ukholwa nguMose sizwe sibizwa ngebizo lakhe. So lapha ngibona le pride ayingekho kuMose ngoba inengi lethu lithi so right la laba bantu kuthiwa ngabantu ababemhlukumeza uMose wayengathi hayi good riddance kabahle bafe bangayi even ebandleni esibafisela ukuthi ngabe bayasuswa bafe abanye bakhona ngabamelana lomsebenzi kaNkulunkulu. Umbuzo ukuthi hayi ngabakho yini abantu la ngaba kaNkulunkulu ubathanda benjalo bayinhlamvu yelihlo lika Jehova bezoni benjani oyezule uCommittee evumelana nale ndaba le ngakholisa ukuthi labalaleli bake bayizwe ade bengekho kuleyo committee. All right, sesaba lethuba sise meeting amaviki adlulileyo lapha eQueens. Silomfundisi uMaphuzu kunotha usabelele indaba uthi kulomnye umfundisi wa transfer kwelinye ibandla wathi efika khona lapho watshelwa ngomnye ugogo wayekhona kulaba ama-church la esikhonza ile yakwazi bazana kulabantu abazibambileyo abathi bangakhwehlela kwesikhathi bandle libe sesikhwameni sabo kuthiwa wayenothile ugogo elemali zakhe indaba eqiniso le eAmerica imillionaire iconference yakhona ngale yayithembe yena. So wayethi kungabuya umfundisi othile nxa engahambelani laye ahlafonela iconference uthi beyandizothatha umuntu wenu lihambe laye uthi umfundisi lo wathi efika wamtshela ukuthi bana nxa ufuna uhlala kuhle uzanilalela. Isikhathi esiningi wayephikisana laye ku church board athini umfundisi laye kwaze kwamdisturba kakhulu wamfisela ukuthi hayi lo muntu ngabe uyalala lo ngabe uyasuswa. Uthi ngolunye usuku umama wabegula ugogo lo wagula wagula sibili waze wathalelwa wayesibhedlela. Uthe sesibhedlela lo mfundisi wagijima wayendlini wafika watshela unkosikazi wathi ugogo lo wami yazi uyagula ngani uNkulunkulu angamthatha afe. Umama kayizanga nje ngoMose enguthandile nguShepherdess kuthiwa wathi hayi kanti akuhambi emvakatshela umphathela amaluba wamnika le mali wayathenga amaluba wahamba engafuni wayamvakatshela uthi wafika wamshawuta wachingelana wathi vele bengafuni ukubuya kungazi inkosikazi omfosile ukuthi ngibuye wamnika amaluba wathi letha amaluba lawo wamphosela ngawo amaluba. Uthi wabuyela endlini wafika watshela unkosikazi wathi vele bengikutshelile ugogo lo kalaleli vele akamthanda uJesu. Uthi emtshela lokho unkosikazi wasembuza wathi phakathi kwakho lo gogo kusalomfundisi yini phakathi na wena.
unjalo vele ugogo kumele ncengele wamenzela ama-muffin wathi buyela lawo uhambe phakathi kwa-Israyeli lo Moses sasekhona umthungameli uthi wabuyela lawo wathi efika wamangala uthi lokho ephenduka enjalo umuntu lo wathi emqhubela wagcine wathethe wadla ekudleni lawo ma-muffin kuthiwa kwaba lenguqu wamangala lugogo ukuthi kanti kusasala abafundisi abanje ababe lokho bekulandelela wabamnene ngokuncediswa ngushepherdess kuthiwa walala ugogo lo kodwa engakalali wafonela abantu bonke ayilendonsela kibo wabatshela ukuthi hayi limlaleleni lo uthunywe inkosi siyangaphi ekwenzeni konke lalezi zone kumele kube khona ongumlandeli kaKristu lo ngamlandeliyo kulabo abantu esibathungamela abasihlukumezayo kumele kukhanye ukuthi umfundisi ngubani isenzo sikaMoses njalo sitshela indaba le isenzo sikaMoses sona sasenzayo esokuncengela ngomusa kambe sesifundisani ngenkosi yethu Jesu na uMoses umfundisi uAmos kwathinta lapha eMaforo ukuthi wayeyitype kaKristu uvezile siqalisa isifundo ukuthi ibala lobumnene ikhulunywa ngalo kuMoses la kuKristu uMoses phela lapha nguye wayeyabe woniwe kuthiwa even leadership ayisebenza layo yayimchallenge and abantu befuna ukumkhanda ngamatshe kodwa yikho kwakumenza awe phansi ngobuso abancengele ngithe ngikhangela isihloko esithi interceding for grace ukuthi ukuncengela umusa kuyini umusa ikuthi umuntu aphiwe nje isisa angafanelanga ukuthi ngawe uyasamukeliswa so yikho uJesu asenzele khona lokhu Mose akwenzela uIsrayeli izolo yikho uJesu asenzele khona siyizitha zikaNkuluNkulu simala silokho sisona sifaka kutsha amanxeba siwenza abe matsha uKristu uyasincengela ukuthi thina samukeliswe umusa kwempilo engapheliyo siyabonga kulezi zathobani ezenza uMoses wazibetha zokuba uNkulunkulu angamchithi uIsrayeli na kungaba lezi zathu uMose igama likaNkulunkulu wayelithanda okwakuqala uthi abantu bonke labo baza kuthini ngawo ukuthi sikhulu kuzosibulala ake sibe lothando sidefende uNkulunkulu yonke into eyenzakala sithi kanti abantu baza kuthini sithanda abantu sibe bazi ukuthi ngaba kaNkulunkulu konke sikwenzayo sicabange sibe lo mpikitsha omkhulu ibigger picture ukuthi impilo kuyanga sibe kwazi amaqembu mabili kuleli kaSathane lika Jehova so impi yethu ikhona phana kwamabili ukuthi sibe lobufakazi obuqotho obuqondileyo sixoxa ngokuthobeka sixoxa ngobunene ebunzimeni sifundane ngalabo abantu njalo uchilo ngosalukazi wayehleze sola sifundane ngalabo abantu abahlala besola sonke isikhathi abangawenzi umuntu futhi kusenzo sikaMoses ngodade wabo uMiriam kule sekufundayo uMoses imfundisi engifundayo ukuthi wayelengqondo kaJesu eyokuthi akungabi yimi uke wathinta indaba yokuthi wena ngingababhidliza wena nguwose yaba isizwe esikhule zakwenza nakuyimwehle ngithi yes vele futhi labana batholeni isigwebo sabo yimi but ungqondo kaKristu eyokuthi akungabi yimi kodwa kube yibo uMoses le ayelayo ukuthi akungabi yimi engimkhulu ukodwa laba kabaphephi so ngizwisisa ukuthi sifunda khona lokho ngikithe imfundo isifundo sithe uMoses wayefakwe ku test ukuthi kambulesisa yini siyazwela silozwelo yini labantwana bakaNkuluNkulu bona labo kanye abasinyathela ikhonzi kuyini esikuzwayo ngabo kumbe kuyini esikubonayo kibo imvelo yethu ifisa ukuthi ngawo uNkulunkulu uyanjani uyaphinda enza ijustice ngoba vele ukone baye besonela uNkulunkulu anti uNkulunkulu uthi Moses kaba challenge wena kabamelani lawe bamelana lami so nxa bemelana lo uNkulunkulu bafanele ukujeziswa kodwa uMoses abe sesima phakathi kaNkulunkulu labantu ngizwisisa ukuthi uNkulunkulu uMoses wayelenhliziyo kaNkulunkulu wayelengqondo kaNkulunkulu sithinta kakhulu ngabantu abamelana lawe kambe kulula kangakanani ukuthanda abantu abakuzondayo kakhulu
akulula. Akungifundele uMateyu 5:43 lo 44. Futhi kulula kangakanani ukuthanda abantu abakuzondayo, abangakuzwisisiyo, abakuzwisa ubuhlungu. Evula lapha ngihle ngisho. Liyakwazi la isebenza khona le mabandleni esikhona. Bayithi kulabantu abenza ngabomo bemilane lawe. Yazi kwesinye isikhathi sokuyathi kukhethwa abantu, umuntu akhethwe ayale mfundisi. Uyakwazi lo, umuntu ayala umsebenzi, ethe walile kukhethwa othile, abe semhlukumeza yena lo othile. Kodwa izolo ngwalile yena nguyalile. Asihlukumeza umuntu amthwalise nzima. Lo umuntu uzibuza ukuthi kanti lo khethiwe umenzele. So indaba leyo yokuzonda ayila sisusa, ayila siqalo, kuyenzakala njengalokho kwaqala ezulwini. In a perfect environment umuntu aphonga ukuzonda kumile so kunjalo ukuthi awumthande njalo. Uyazudinga ukuthi kanti umlilo ngamenzani. Kodwa kube njalo ubone siyaxabana kodwa kuthiwa funda ukumthanda. Enjalo umkhulekile, umfisele okuhle. Yes. Mateyu 5:43 lo 44. Verse 43. Selezwa ukuthi kwathiwa thanda umakhelwane wakho, usizonde isitha sakho. Kodwa mina ngilitshela ukuthi thandani izitha zenu. Libathandazele labo abalihluphayo. Ngiqhubeke. Hayi uma khona atshoni lamazwi athi wothanda izitha zakho. UThixo waluveza njani lolu thando? Ngitsho la ngemvelo uluveze njani lolu thando? Kuwala amavesi samana siwafunde. Thina mfundisi ngokwala intando kaNkulunkulu sibe yizitha zikaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu sibaleka siyizitha, uNkulunkulu ngemva kwezitha ukuthi azenzele umusa. Yikho uJesu asenzele khona. Yikho uNkulunkulu engunanzelelayo mfundisi kasikhombela indlela ukuthi hayi nasiyani indlela hambani ngayo. Kodwa indlela sibize wesihambe ngayo, uhambe ngayo. uNkulunkulu usithande singamazi, usithande singafuni futhi singathande. Yiluthanda luvezayo. Abe sesithi lapha kufanele ukuthi utheli bathandazele. Kodwa abe sesithi nxa kumfanele ukuthi libathande. Uma foro nyakwazi ukuthi uyakuthanda ukuveza ukuthi hayi uthando ibale lithi thanda libale likhomba ukwenza. Kulula mfundisi ukuthi ngathi hayi mina izitha zami ngiyazithandazela kodwa zitshengise phela ukuthi uyazithanda. Khangela ukuthi lapha ivesi ngicela ukuqedisa ivesi le. Ithi ukuze libe uverse 45. Ukuze libe ngamadodana kayihlo osezulwini. Wenza ilanga lakhe liphume kwababi abalungileyo. Anise izulu kwabenza okuhle la kwabangalunganga. So ngabe ngumuntu so ngabe uhlalise ubusuku zonke insuku ungabukeli singaya bembona abanye bevuna mina eyami insimu yodongile. So uNkulunkulu unjalo kavezi ukwahlukanisa. Ikwivini uJohane 3:16 esithi uThixo wathanda umhlaba kangaka labangamthandiyo labangamfuniyo labamthethisayo labamsolayo ubathanda kunjalo. So imvelo ngendlela imvelo iyasivezela ukuthi uNkulunkulu isimilo sakhe sinjani. Yikho asibizela ke ukuthi umakhelwane nxa engela kudla kodwa ekuzonda thatha ukudla uyemupha. Yazi elethwa umhlanga uyabuza kuvesi nala uthi mahluko bani linawo labezizweni. Ngoba ezizweni bathanda ababathandayo. Andivele thina lezitsho esilazo izandla ziyagezana. Umlima kulethayo uphikisana lakho lengqondo yona le ukuthi hayi loba singangezanga ake ngisivakatshele ngiyencedisa omunye nganyizwe mina abantu laba esigabeni la kulozibuthe uzokozibana sihambi yena ibhuku lakhe kalingeni. LamaKristu bone sebeselayinini yalokho siyakhuthaza abantu yehlanganelani labanye. Kodwa la yena lo ngahlanganeliyo kuzibuthe simele simvezele uthando esefelwe simele siyefika asitsho ukuthi ngoba wena usenzelanga ukuthile ngoba sezimulini imthatha uthakancedisanga mina nchada lama ngisancedisa kuthiwa sithande sibenzele abanjani abasizonda ivesithe likhulekele abalizingelayo. Just imagine wena lawo abakuzonda nxa ubabheka ubona izinto ujwayele ukubabona ubona igugu kubo ubona ukungcola okuzungezeleyo.
uyabenyanya uchela amathe yes nxa ubakhangela kuthiwa sibe lengqondo kaJesu ukuthi yena akabonanga ingcekeza eyayiyithi wabona igugu elisengcekezeni sifundeni ukuthanda isoni singathandi isono sibone igugu elilaphana idiamond elilaphana phakathi kwengcekeza ulithathe ngoba yikho ukuqala yikho ukukhonza asiboneni umuntu wonke wenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu kuthiwa thina sisayizoni simbalekile uKristu wenze njani wasifela singakathandeki wasithanda asifundeni ukuthanda abangathandeki uzongikhumbuze angizomqamba ngebizo kodwa umnye umnali endaweni esemaphandleni ngale wayethwele imali kaYehova yemnikelo lani kuhla ngizincede lapha kule indlu yabe sithi umphunyuka iwela phakathi uyangibiza uthena ndoda lapha imali yabantu siwele phakathi nsiza wona sikhuphe ngani ngokuza somna ngibona impethu zigijima ngibona ingcekeza yonke ngambalekela ngemva kwemzuzwana ethize ngabona seyiphethe ethi hayi isisezandleni zami ngibona uJehova bathandekayo esikhangela siphakathi kwempethu zesono gijima ngenxa yokuthi uyasithanda yena akabona impethu ubona amagugu akhe yikho asilanda zosifela siphakathi kokungcola konke yomazwe ngwezwa nje watshola ngisithi ngizabuza mfundisi ukuthi ngiyakwazi ukuthi kwesinye isikhathi nxa sicabanga ukuthi izitha zethu singazenzela ukulunga kanjani kulula yini mfundisi ukuthi isitha sami samukele uthando lwami sona samukele uthando lwami uyakwazi ukuthi asihambisani siyaxaba ivesi ithe sibenzele ukulunga even uJesu efundisa kuDeuteronomy wathi ungazoyibona inkabi yakhe ilahleka mphathele nxa belambile sibaphukudla ukwamukeleka okunganani khona lokho kwamukela ulutho oluvela kulo ngoba omunye angabe luchitha omunye asenzeni ngifisa ukuthi ngoba ngikho okunye sihlangana lakho ukuthi umuntu usecabanga ukuthi usengenzela umusa indaba kayikho kulo umuntu okumele amukele umusa wakho indaba isekuthini wena yenza angithi nje sikhuluma ngoJehova ufunda uvesi ngaba ngo45 othi uyaliphumisela ilanga kwabahlala banjani labalongileyo umuntu ubhizi uthi ungakunkulunkulu ngikhona ngimdubule kathesi uphuma wenza njalo ukhanyiselwe lilanga so wena kwakho yenza kakhulu lona uzakwenza isinqumo sakhe yikho ngifuna siye kuthini uJesu siphile uthandwe emuntwini wonke ukulwamukela kumbe ungalwamukeli kweyemekimi kodwa uJesu wenzile ingxenye yakhe yes ufuna ukuthini hayi I think ngimfithizela khona apho ukuthi hayi ukuthi yena uzakwenzani ngakho hayi sokukuye thina senzeni ukuthi uthethe wachitha wachaphaza njengoba iningi lethu siyachaphaza sikunikwe nguJehova kodwa uthando lulokho lunjalo akadinwa sibe lokho senza singenzi ukuthi mina nizazuzana yikho nyenza ukuthi ukuphethe njani ukuchithile wakulahla hayi akusekho yes always ingxenye yakho kakhulu akungifundela uvesi ka48 kuMateyu 5 sike sizwe kanti kulesifundo bani ngokuphelela kule ivesi verse 48 ngakho ubani ngabapheleleyo njengalokho uyihlo wenu wasezulwini ephelele ubani ngabaphelele kusifundisani khonokho maqonana leli indaba yokuthanda abasihlokolozayo uthi yena uMateyu lapha ukuphelela kusekuthandeni abasihlokolozayo ubuNkulunkulu busekwenzeni okungajwayelekanga okungenziwa inyama ukuthi sisuke kuma comfort zones sisuke kulokho esikujwayeleyo yikho ebuzile ukuthi hayi lehlukene njani labezizweni asimelanga sifane la so iperfection phelelani njengobaba sezulwini ephele othandayo abangathandekiyo leyani verse sibalelwe ngumhlanga lapha onakekela labo okwabathinta mfundisi umdilo ukuthi uyabe sithi ilisini izulu sethetha amakhiyakhe sethi abantu bakhuluma kuhle akami uJehova engasabela kumbe angakhuza ubona ngani ungaba kuhle kodwa ukuphelela kusekwenzeni
phatheni abantu ngendlela abamele bephathwe ngayo abangayideserve kodwa ubenzele. Ekela ngithi sonke esilaleleyo, lathi sonke esilapho, lathi sonke esibukeleyo, bathandekayo, uma sichaza ngobunene, uma sichaza ngokuthobeka, ukubekezela, ungela moya wokuphindisela, empilweni yakho ngabo lenguquko bani yakho okumele uyithathe ukuze ube lamanyathelo nala anzima kangaka ukuthi lawe uzwenze njani ubekezele ube mnene ebunzimeni. Ungakwenza ngayiphi indlela, ungayicela njani inkosi bona ikuphe ukuze ube lenhliziyo yokubheka izitha zakho ngelihlo eliqondileyo, ngesilungu ngela attitude kuzo. Awuyimpendulo yami, awuyimpendulo yakho bana esigabeni njengasoneso ufuna ubona uNkulunkulu akuncedise kukuphi endleleni ukuthi ubekezele. Akungifundele uMateyu 11 ivesi ka29. Verse 29. Yeah. Zithwaliseni ijogwe lami, lifunde kimi, ngokuba ngimnene, ngithobekile enhliziyweni, njalo lizazuza ukuphumula kwemphefumulo yenu. Ohlufundele 1 Peter 2 ivesi ka18 usiya ku25. Nxa ufunda sibe sicabanga ukuthi kuyasibonela ubani kulo umbhalo ngobunene. uMateyu 11 verse ka29 kulesibonelo bani ngobunene? Yeah. U1 Peter 2 ivesi 18 kusiya ku25. Ziqili zehliseni emakhosini enu ngenhlonipho yonke, athi kuphela kulawo alungileyo lalozwelo, kodwa lakulawo alolaka. Ngoba kuyabongeka uma umuntu eqinisela ebuhlungwini bokuhlupheka okungafanelanga ngoba uyazi ngoNkulunkulu. Kodwa kuba ludumo njani kini uma lichayelwa ukwenza okulungileyo njalo likubekezelela. Lokhu kuyancomeka phambi kukaNkulunkulu. Labizelwa lokhu ngoba uKristu walihluphekela, walichiyela isibonelo ukuba lilandele emanyathelweni akhe. Verse 22. Siyabonga. Ngithe mina ku11:29 kulasibonelo bani kulo mbhalo ngomoya obunene. Bona uJesu hlakhuluma ukuthi hayi indaba lezi zifuna mina. Yes. Uthi zwanini lina, thathani ijogwe lami. Yeah. Elami linjani? Lilula. Mina ngimnene. Zwanini bathandekayo. Asithatheni ijogwe likaJesu. Kukho konke sikwenzayo, sikope uJesu. Sibe mnene, sikhambisane la. Uyabona amazwi akhulunywa ngoPetro la. Bona ngane abhalelwe kakhulu abantu abahlala kumhlubulo walwe womhlaba lo ngapha kithi ngapha. Yes. Indaba yokuthi labasiholayo kumbe abaqhathi bethu uthola ukuthi iholo kaleneli ukuthi abakhulekele benjalo. Kumezeka into zingahambi kahle. Asilindeni singasoli. Sifundeni ukuba mnene, sibekezele, kubuhlungu kunjalo, sibakhulekele, sibafisele okuhle. Ngoba izenzo lezi zenza kanengi uyalinyeka ukuthi uzumfisela umuntu ukuthi ngabe uyadlula kulomhlaba. Kodwa hayi, kuthiwa asiwo moya kaNkulunkulu. Okuqhakathekileyo nanku, ake ufunde ukuvala umlomo wakho. Ungakhulumi kakhulu. Uyazi ukukhuluma ngesikhiwa bathi silence is golden. Ayithi phela kwesinye isikhathi ekukhulumeni ukukwandisa amazwi ugcina ulahleka. Ugcine songasakhanyi ukuthi oqondileyo ocorrect mbani o-wrong ngubani. So asifundeni ukuthula, sibekezele okwethu nxa sivula yethu imlomo, sibakhulekela laba abasiphetheyo. Ungabe kubuhlungu kodwa asifundeni kubakhulekela ngoba ophethe intambo nguJehova. Maforo uzungikhumbuze uIsaiah indlela abhala ngayo ngoJesu. Nxa usithi ake sifunde, ake sivaleni imlomo. uIsaiah 53 verse 7 uthi njengemvu. Yes, njengemvu phambi kwabagundi bayo uJesu kazanga uvula umlomo. Ungayikhangela vele indaba uJesu esesiya kufa laphana uyilandelele. Even esephambi komthethwandaba ziningi izinto uJesu ayengazikhuluma ezazingamdefenda zimkhulule. Kodwa uJesu wavala umlomo. Kodwa kujayelekileyo kithi
yikuzidefenda sizama ukudinga indlela zokuthi abantu ababone ukuthi mina kangimubi mina yimi enginjani engiqondileyo zwana ukuthi lapho uthini kulivesi edesifunda 1 Peter 2 verse 23 uthi kwathi bemchaphaza ngezinhlamba zabo yena kaphindiselanga umoya uJesu asibizela kuyo athi lapho ehlupheka kazange asonge ukodwa wethembela kulowo owahlulela ngani ngokulunga izimpi thina siyafuna ukuzilwela ukuthi yikubona mfundisi even sesiphambaniseni uyadinga iloya ukuthi kuyecaca ukuthi wena ongubani omubi kodwa lapha kuthiwa uJesu wanikela konke kuNkulunkulu onguyenelisa ukwahlulela ngani ngokulunga ukuthi thina isimilo sethu ireputation ngesikhiwa ukuthi siyidefende kakukho kithi uJesu nguye ozasilwela izimpi esiphakathi kwazo okwethu kasivaleni umlomo njengoJesu uthe usishiyele isibonelo esokuthula ngoba amazwi amaningi uma for uthintile oninto eziningi kakhulu uNkulunkulu kasisize asinike ethinto inda ukuthi siphila kwesizukulwane sama rights akujoya abantu ba conscious kakhulu ngama rights abo uthi hayi amalungelo yethu simele mina imphathwa kanje so kuthintwa ukuqoka khona kwa asikopeni uJesu sibekezele othi ngilethe i-challenge kancane futhi ukuthi uziphatha njani kulezehlakalo lapho ungaphathekanga kahle kambe ungasebenzisa njani ngcono ezinye zeziloyiso ezikhangelwe lapha namuhla empilweni yakho esesifunde lapha kusifundiswe namhlanje ngombuzo njalo kumele sizibuze siziphendule wona akungifundele amahobo ngoSosi 2 verse lika 2 indaba yokuthula lezi ngayo nale ayilula futhi zonke into esizithintazi lula zifuna uJesu yikwamukela uJesu kube sesithi akusayimi engiphilayo sakuphila ubani nguye ozakwenza uthu akulula phela ukuthi ushaya ngaphi unikeze esinye isihlathi in that context asingeneni kulezi imbiza singamthiyanga uJesu vele if uyabulo Jesu azabonakala kusetshenzwa mina singafuna ukuthi amalungelo mina angenjwa so ungabona sesitsho njalo sokusiphunyukile ithi lapho mahubo 62 verse 2 yena yedwa uyilo idwala lami lensindiso yami uyinqaba yami kangisoze ngihlukunyezwe lanini uYehova uthi idwala lami uyini uyinqaba yami uyinsindiso yami uyisiphephelo sami kambe kuyini okubangela abanye abantu ukubana ubathole bezikhukhumeza belenkani njalo beziqakisa kuveza kubana bangabantu abanjani bafihlelani kuyini abakufihlayo empilweni zabo na iningi labantu abaziqakisayo abaziphakamisayo abantu abalenkani abaziphikisa yonke into kaningi isikhiwa sithi you low self esteem ngumuntu vele obonakalisa ukuthi uthatha kancane uzithatha kancane sefuna ukuziveza ngokukhuluma ukuthi kufundiswa nje uphongubona umuntu uphongufuka ubuzo seceleni uze ukuthi kunziveze lokufuna uziveza ukuthi yimi engifundileyo la ukufuna lokho kuyaveza ukuthi hayi vela uzazi ukuthi ngoba ozazi uyathula ekuthuleni kwakho kuyavezakala ukuthi ngumuntu onjani sisuka ngasiya bese sifunda ukuthemba uJesu sizifihle kuJesu izikhathi zonke lapho unye ngubona umfundisi ukuthi kuthwe sizazondwa ngabaduzani lathi kangaka kungela sizathu uma for kwakuthinta ukuthi umuntu uyabekhubeka ngawe ungela sizathu kodwa kuthwe lapha okuzasincedisa ukuthi sibe lengqondo kaJesu kuthiwe yikho kodwa kuzakwenza siphephe sale simnene lanxa abaduzele abazalwane even sesisiya kusikhathi sokuphela uthiwe abazasithengisa batshengisa abantu ukuthi into sifayele ukubulawa ngabaza ibona besilabo so uNkulunkulu uthi sizanqoba kuphela ngokuba lengqondo kaJesu yokuthini bathethelele baba kabakwazi abakwenza uyabona ekuphikisaneni angalibeka la ulibeke ubunene buyancedisa alibeke wena uzithule ulibeke
ukuchaya indiva alibeke wena ungaphindiseli uNkulunkulu ngabe angasisiza lamakhaya yethu bekuyaba mnandi kulomunye kungaba lo yedwa Ubumnene bekuyaba mnandi okwenza uIsrael waze wayafika wayangena eKenani okunye kwakhona nguMose. Just imagine ngabe wayengumthungameli la ophendulayo bethi bekhuluma kubi la abatshele ngendlela afuna ukubaphendula ngendlela esenza ngayo kwakuyaba njani babeyafika nga kwakuyafiwa phela asibeni lesimilo sika Jesu sokuba mnene izikhathi zonke. uDavid letha iphi imicijo lapha ngiphi imilayo yakomoya esingayifunda ku Mahubo 62 verse 1 uzefika verse 8 kulokho akutshoyo na okuqhakathekileyo kakhulu kambe ungafunda kanjani ukusebenzisa imilayo le empilweni yakho etshiwo nguDavida asinathubona siyibale kodwa siyananzela ubana kulezinto eziqhakathekileyo zisiphathisa ubana sime semnene lasebunzimeni. uDavida kulethayo mfundisi ufithizela ukuthi uNkulunkulu nguyisiphephelo sethu. Abe sesithi kuverse 8 ngithandile ithi thembani kuye ngezikhathi zonke lina abantu likhuphe konke okusenhlizweni zenu kuye ngokuba uNkulunkulu uyisiphephelo senu. Kukho konke okungani kuyasihlukumeza kakusibambe kuhle kakasikuseni kuNkulunkulu. uJesu kuthiwa wenelisa ukuma ngoba wafaka yonke into esandleni sikabani sikaNkulunkulu. Kasizuzeni isiqiniselo lapho ukuthi loba umumo esiphakathi kwawo unjani sehlukunyezwa njani kakulandlela esingazi veza ngayo ukuthi thina silungile kumbe sinjani kodwa konke kasikuseni kuNkulunkulu onguyisiphephelo sethu. Okay, angeke ngizwe ukuphinde njalo amazwi akho okucina ikakhulu ngokuvikeleka. Ungavikela kanjani okusolweni kanye lasemazwini abuhlungu na kungenzeka ukuthi awuvikelekanga ngithi kambe unganamathela kangakanani enkosini ugxilise ingqondo yakho yokuqhakatheka kwakho kulo okuthandayo wazi wakufela ngamafitshane kuyino ukuqinisa abazalwane ngokugxila enkosini. Elokucina bazalwane ngalesi sifundo ukuze sibe mnene kasibeni lengqondo kaJesu uhambe phambi kwethu wahlukuluzwa wachitha igazi wakhafulelwa kodwa waqinisela waphutsha kasibeni laleyo ngqondo uKristu ayelayo yikho kuza kwenza sime phakathi kokuhlukunyezwa. Engakutsho mangifuze uJesu kulelizwe phansi awube ngumthandazo wethu isihlobo esithandekayo. Into engalula ayilula ngamandla ethu kodwa yenzeka ngoKristu. Asimamukeleni uJesu ezimpilweni zethu sivume ubana athungamele izimpilo zethu isikhathi zonke. Yeka ongakakhuleki ngihle nginxuse abalaleli lababukeli ukuthi asihleni silungisele ubana kuvikela ilandelayo singene esifundweni esixhumana lalesi sifundo sobunene. Isifundo esikhangela ukubekezela embizeni. Siyanxusa ubana usikhulekele uNkulunkulu asiphathise sibe mnene sibe ngabathobekileyo kunoma yikuyini esihlangana nakho empilweni. Asikhothamisa namakhanda sikhulekele. Baba sezulwini siyabonga amathubo sinikeza wona ukubana sifunde ngesimilo sakho. Namhlanje Nkosi sicela ukubana isifundo lesi esibe laso sichasise ngcono sibe sesiphila senzele umusa Nkosi. Kukho konke sikwenzayo sifuze wena sibe mnene singathanda ukukhuluma singathanda ukumela ama rights ethu sifuze wena ngoba kuba ngufakazi kuba yitestimony elamandla busisa abazalwane endaweni ezijeneyo nxa bayakufunda sona lesi sifundo bese siphila ekupheleni kwakho konke mawuzothatha abenze intando yakho sicela ukubana sibe ngabasindisiwe ngoba kuphela abamnene yibo abakungena ngamasango epharini. Umthandazo wethu okukholwa ngameni kaJesu Kristu. Amen. Amen. Amen.